Četudi so naši asi že vodili za 9 točk, je razlika v zadnji četrtini skopnela. Nismo zadeli nekih šutov, nekih palaganj in takoj so izkoristili s kontrami, zadeli 2-3 kontri in so se vrnili nazaj v igro. Čehi so pokazali, da so zelo talentirana ekipa, so nas pošteno namatrali. Mislim, da je v naši ekipi bilo nekaj nervoze zaradi te prve tekme pred domačim občinstvom. Borbeni in nepopustljivi Čehi so vseeno upali na preobrat v razborljivi končnici. I think we surprised them because in the end, in the second half the pressure got to them. We kept the game close. We had many opportunities to score. They were not doing anything on offense really, but we didn't make those shots. Slovince nocoj proti Špancem, prvim favoritom prvenstva, čaka še težja tekma. Mi bomo lahko igrali sproščeno, v bistvu igramo proti eni najboljši ekipi v Evropi, tako da poraz ni nič tragičnega, zmaga nam bi pomenila ogromno. Možemo da igramo uspešno s njima samo ako ne tražimo autogram od njih. Ja bi teo da ih mi dobro oznojimo, pa šta bude. Gotovo pa bodo imeli naši košarkarji proti branilcem naslova znova bučno podporo s tribun.